Zato što je taj algoritam u stvari Tesline nauke, ako se on razvija, to je daleka budućnost, jer radi se o nekoliko osnovnih fundamentalnih otkrića koja moraju da se urade pre svega u fizici, ali u fizici spiritualno shvaćeno, znači ne samo na nivou fizičkog eksperimenta, nego na nivou metafizike, znači na spiritualnom nivou gde se razmatra i proučava priroda samih zakona. Znači ne efekti zakona kao u laboratoriji eksperimentalnoj, nego sami zakoni, a ne ni matematički jezik. To napišem formulu, to je jezik. Uradim eksperiment, to je fizički nivo. A šta je sa zakonom? Jer zakon je taj koji se ne menja. On je zapravo nema nikakvu evoluciju, recimo zakon poluge u doba Arhimeda, to je pre 2200